keluar. Wow, ia semakin bersih. Kita letakkannya di sini guys. Kita letak pula kereta warna biru ini di dalam air ini supaya ianya bersih. Wow, lihatlah ia. Ia semakin bersih guys. Saya letakkannya di sini. Ini yang belum bilas guys. Kita akan masukkannya di sini supaya ia akan jadi bersih seperti mereka. Let's go. Kita masukkan kereta warna merah.